gorečivog materijala koji će stvarati dim za smirivanje pčela u košnici. Obično se koristi gljiva zvana truc i nalazi se na starim stanjevima po šumama. Evo, zapalili smo je, a pri korištenju ovog dima u pčelnim zajednicama, kad se dobro ovaj trud raspali, onda se stvara visoka temperatura što može nanijeti štetu pčelama. A da bi spriječili to, stavit ćemo filter i za filter koristimo travu koju imamo u blizini. A najbolje bi bilo da to bude jedna od mirisnih trava kao što je majčina dušica ili barska metvica i slično. Mi trenutno toga nemamo, pa ćemo uzeti, evo uzet ćemo odavde nešto trave kako bi stvorili jedan jastučić koji će imati funkciju da hladi dim iz dimilice. Evo, ima nešto malo izdenaka nane peperminte, evo je, tu je, što će dati fin miris. Evo nana peperminta. Evo, i ovo će biti dovoljno da stvorimo jedan mali jastučić. Evo, to ćemo staviti preko. Sad ćemo imati fino ohlađeni dim. Nećemo imati visoku temperaturu kad budemo dim ubacivali u košnicu. Evo, vidi se kako funkcioniš. Evo, osjetiš li miris? Miris na, evo, sad ćemo otići do pčelinjaka, pa ćemo par glazeva dima pričekati malo. Ritar može potvoriti. Ubacit ćemo 2-3 dima i odozgo.